Mahigit king 5,000 pack meals ing midake kareng pamilyang apektado ning kalamidad king Pampanga. Penny muna ning Chef Felix Nino Asuncion kasanmetong Ipruds Garcia ning McKinney Food Corporation, Rene Romero ning kumpanyang Romac, businessman Marky Nicdao at aliwa pang negosyante ing pamagdake migit 5,000 pack meals kareng niyayaliwang balen king Pampanga bilang sahop kareng pamilyang miapektuan ning milabas sa kalamidad. King saup ning production team ning McKinney Food Corporation, matagumpay ang genapan ing inisyatibo king pamanatad pamangan at pag-asa para kareng kabalen. Agpangkang Chef Asuncion, patunay kanoy tina marakal ang magmalasakit a kabalen kareng kapara. Inspirasyon kanuketi ing kwento ning pamagpapakanang Jesus kareng 5,000 katao ang magpaganaka nakapamilatan ning pamibuklod at kasalpantayanan maging posible ing himala. May kiadwangan niya naman keti ing Pampanga Press Club. May sponsor namang 250 packs ning pamangan. Pepakit king outreach program iti ing diwa ning bayanihan ning malasakit at ing matibeng puso daren Kapampangan. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.